Pozdrav svima, dobrodošli u četvrti Java tutorial za početnike. U ovom tutorialu ću vam pokazati aritmetičke operacije, odnosno kako da sabirate, oduzimate, množite, delite i da uzimate ostatak pri deljenju u programskom jeziku Java. Znači, ove operacije se koriste samo kod numeričkih tipova podataka, odnosno kod brojeva, znači mogu se koristiti za int, long, float, double i ostale. Dakle, imaju sabiranje se označava sa plus, oduzimanje sa minus, puta sa zvezdicom, deljenje sa kosom crtom i uzimanje ostatka sa post, odnosno ovaj znak. Sada da počet ćemo tako što ćemo definisati par promjenjivih, znači int x,y,z, zatim dajemo podatke, odnosno vrednosti, znači x jednako 32, tačka zarez, y da je jednako 8 i z da je jednako 20, tačka zarez. Zatim, sada ćemo definisati još par vrednosti i te vrednosti ćemo odmah ispisati. Dakle, za sabiranje stavit ćemo double sabiranje. Double sabiranje, znači sabiranje dva inta, dva cijela broja ne mora dati racionalan broj ili realan broj, ali mi smo stavili ovdje kao double, ovdje može da stoji i int. Znači double sabiranje jednako x plus y. Tačka zarez. I sada kad ispišemo system.out.println i ispišemo sabiranje, tačka zarez, i kad pokrenemo program bit će 40. Zašto 40.0? Zato što smo ovdje definisali da je ovo double. Da smo stavili int i pokrenuli, bilo bi samo 40. Ostavit ćemo da je int, pošto sabiranje dva cijela broja daje ceo broj. Zatim int oduzimanje, također oduzimanje dva cijela broja daje ceo broj, tako da ćemo i ovdje staviti int, ovdje ćemo y, zatim ovdje liniju ćemo prekopirati čisto da ne bi gubili vreme na kucanju, oduzimanje. I kada pokrenemo, znači druga vrednost je 24, što je tačno, znači 32 minus 8 je 24. Sada množenje. Množenje opet daje, znači int množenje da je jednako x puta y. Znači opet kažem, množenje između dva cijela broja daje cijel broj, zato smo ovdje koristili int i onda ćemo ovdje staviti ovdje ovako i ovdje staviti množenje i sada 32 puta 8 je 256, znači ovdje smo dobili 256. Sada deljenje između dva cijela broja ne mora da bude ceo broj, zato ćemo staviti float. Deljenje da je jednako x kroz y. U ovom slučaju daje ceo broj, odnosno daje prirodan broj, ali ne mora da da. Naprimjer, 10 podijeljeno sa 3 ne daje ceo broj, zato ćemo ovdje za svaki slučaj staviti float. Ovo ponovno prekopiramo
i ovdje stavimo deljenje. I sada kada ispašće 4.0 zato što je 32 sa 8, 4, odnosno 4.0. Ako ovdje stavimo int, ali vam ne bih preporučivao da ovdje koristite int, upravo sam objasnio malo pre, ali ćemo ovdje staviti pošto je opet ceo broj. Zatim vađenje ostatka. Kako se radi vađenje ostatka? Dakle, oduzmemo dva broja i ono što ostane. Znači, 30, na primjer ovdje 32 minus 20. 32 podelimo dva broja, ne oduzimamo dva broja, pardon, ja sam pogrešio. I to je 1 i imamo ostatak 12. Znači int ostatak da je jednako x posto z. Ovdje ću staviti z zato što ako stavim x posto y bit će ostatak 0. Također ostatak je ceo broj. Znači system.out.println ostatak i onda ostatak je 12. 32 podijeljeno sa 20 je 1 i ostatak je 12. Znači pokazao sam sve aritmetičke operacije. Sada, ukoliko želite da vrednosti promjenjive promenite sabirajući, oduzimajući, množeći, deljenjem ili dobijanjem ostatka, možete koristiti kraći način. Znači prvo upišete promjenjivu, zatim operaciju kojom želite da je promenite, potom stavite jednako i na kraju vrednost sa kojom želite da promenite, dakle saberete, oduzmete promjenju. Možda vam to sad nije jasno, ali sada će, kada pokažem u primjeni, bit će vam jasno sigurno. Dakle, ovdje će nam trebati malo više promjenjivih, znači i ovdje ćemo staviti float, čisto da imamo raznovrsnost tipova podataka, znači w.q. Svuda ćemo da stavimo da je 25, w da je jednako 25 i q da je jednako 25. I sad ako promjenjivo x hoću da promenim za 10, odnosno da dodam 10, znači napišem x plus jednako 10. Čemu je ovo jednako? Znači ovo je jednako isto, znači ovo je jedna prečica, skraćenica. Ovo je isto kao da smo napisali x je jednako x plus 10. Znači to je kao da smo dodali na ovu vrednost 10. Znači promenili smo promjenjivu i na staru vrednost, tako što smo na staru vrednost promjenjive dodali 10. Evo, čisto da se uverite, system.out.println x tačka zarez i znači evo ga 35.0 zato što je 25 plus 10, 25 plus 10 je 35. Zatim također ovo postoji za oduzimanje, množenje, deljenje i ostatak. Zatim y da je jednako y minus jednako 10. Znači ovo je jednako isto kao y da je jednako y minus 10. Ovo ćemo ovdje prekopirati. I ovdje promenimo u y
I sada druga vrednost je 15, znači 25 minus 10 je 15. Zatim sada za z, z je z puta jednako 10. Znači to je isto kao da smo stavili z da je jednako z puta 10. I sada ovo ovdje pokrenemo ovaj program, znači 25 puta 10 je 250, znači i ovo točno. Još par i gotovi smo, znači imamo sada w kroz jednako 5. Znači to je isto kao da smo stavili w jednako w kroz 5. Ovo bi trebalo da je 5. Znači evo ga, zato što je 25 kroz 5 jednako 5. I na kraju q da je q posto jednako 10. Znači ovo je tačka zarez, dva put kroz q za komentar i q da je jednako q posto 10. I sada ovdje pokrenemo, ovdje unesemo i pokrenemo. I koliko je q, znači isto 5. Znači ostatak od 25 podijeljeno sa 10 je 5. Evo, znači ovo nećete tako puno koristiti, ali je čisto neka prečica, odnosno skraćenica koju bi trebali da znate. To bi bilo to za ovaj tutorial. Za više informacije i više tutoriala pogledajte na sajtu mltutoriali.com. To bi bilo to, pozdrav!